machine to produce the cable, plastic impeller diffuser, stainless steel impeller diffuser, shafts, motor casing, pump casing, stator. Jadi untuk tempat produksinya kita bikin semua dari kabel, diffuser, impeller semuanya nanti kita bisa lihat. Siap. And these two parts factory we have. Each factory has the canteen and the dormitories because the distance is 1.5 kilometer. Jaraknya sekarang dari ujung ke ujungnya 1,5 km. Jadi mereka ada asramanya sendiri sama kantinnya. Oh. And in the factory we also have supermarkets, hair cutting room, medical room, sports room. This is Dongin City. Ini kota Dongin, jadi ada supermarketnya, ada Oke. banknya, ada rumah sakitnya, Masih lengkap, tempat olahraganya. komplit Pak ya.